Kanya kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke step. Menteri rang badu kari ule play ke atal tunnel harotang ha ke jelah Himachal Pradesh henen kesngi. Sauspa arpulangut kibreu ke leyo ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya henen kesngi. Bat nyongut kibreu ke la syakam ha ke jelah Assam henen kesngi ha ke bedai ke jinglat tu ke jingkeli jong ke eksemen thongkam sub inspector. Ka kubor ke babnia. Menteri rang badu kariu Narendra Modi henen kesngi ula play ke surok ba ayat kali bayat nepok ke kendau ke belatip kom ke atal tunnel harotang ha ke jelah Himachal Pradesh. Lasnai kene ha ke rukom bakan ne ha barok ki ayom. Menteri rang badu ula jingkran ha ki artli ki jingelang kawai ha sisu ha kathan Lahol bat kawai ha solang ha Manali. Ka atal tunnel harotang kadai ke tunnel ke bajrong tam ha ke perthai bat ke jrong khandai point not ar kilometer bat kadai ru ke lenti double lane. Menteri rang badu ulero ya ke jing transitom ke Border Roads Organisation bat ki weki kenhon. Kane ke lenti kan peniajan ya ke let kawan ha pedang kale bat ladak. Menteri rang badu ula kawe lama leng ba ke portal ban play ke bus bakit dekat sanut ki breu ki bayat leng ba ke tunnel Nagatham Lahol Spiti Manali. Menteri Yadari Rajnath Singh ulong bakan ke tunnel kanwanra ke jingkela ha ke imlang salang bar kayo kokot ki breu ha kathan. La ban kedau hang ne bag sarkar Atal Bihari Vajpayee kelarai ban shnai ke tunnel ha ke senam arhajar. Kumta hau no pra ke senam arhajar khat kandai ke sarkar NDA kelarai ban ai kerteng yaka ka Atal tunnel kum kadak jong ke jingsu burom ya menteri rang bado barim kari Atal Bihari Vajpayee balaklat no. Ha Meghalaya sauspa arpulangut ki breu klio thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Badda kini ka jingdon ki breu ke badang don ya ke jingpang kalong arhajar prapulangut. Kat ba khandai pulangut pat kila koit henen kesngi. DHS MI Dr. Amanwar uletho banakini ki sauspa arpulangut ke balio thamai ke jingpang laispa laip khandai ki dei na ke district East Khasi Hills laipongut na Ribhoi khat khandai na West Garo Hills khat wengut na East Jantia Hills shipongut na South West Khasi Hills hendreungut na West Garo Hills hendreungut na West Jantia Hills bat arngut na East Garo Hills. Arngut ki breu ki badan yuk nyang jingpang COVID-19 kila klat no henen kesngi haga district East Khasi Hills. Bat ka jingdon ki bala klat baro na ke jingpang kalong san pusau ngut. Lada Kenya baro ki badang don yuk nyang jingpang ki bala koit bat ki bala klat no haga jela Meghalaya kilong hendreu hajar sauspa san pu hendreu ngut. Ha Manipur arngut ki breu ki badan yuk nyang jingpang COVID-19 naga distrik Churachandpur kila klat no hnen kesngi. Bada kini ke jingdon ki breu ki bala klat naga ke jingpang ha ke jela Manipur kalong hinyopu ingut. Ha kawai pat kaliang arspa sanpu arngut ki breu ke liyo thamai ke jingpang COVID-19 hnen kesngi ha Manipur. Bada kini ke jingdon ki badang don naga ke jingpang kalong arhajar sauspa khandai pu nyongut. Prap kundai ngut ki breu kila koit no ha ke jela Manipur hnen kesngi. Ha Assam syajar hendrus pak laipu arngut ke liyo thamai ke jingpang hnen kesngi bat khat saungut ke laklat. Leitho menteri ketenat ke kot ke kia ke jela Himanta Biswa Sarma. Ka jingdan ke belaklat barok na ke jingpang ha Assam kalong hinyos pak laipu sangut. Bat ki beriu ke badang don yu kunyang jingpang hadu menta ki don laipu lai hajar kendai spak laipu lai ngut. Ha Sikkim laip kundai ngut ki beriu ke liyo thamai ke jingpang hnen kesngi bat arngut ke laklat no. Badda kini ke jingdon ke bala klat barok kalong sapulai ngut. Kat ba ki beriu ke badang don yu kunyang jingpang hadu menta kilong hendreu spa sapo ngut. Ha Nagaland shispa kat wengut ki beriu ke liyo thamai ke jingpang henen kesngi leitho menteri ketenat ke kot ke kia ke jelau es pang new pom. Saupun rengut pat ke lakot henen kesngi. Bat ki beriu ke badang don yu kunyang jingpang hadu menta ke jela Nagaland ki don syajar shispa san pongut. Bat arpu arngut ke laklat no kat hadu menta. Ha Tripura shispa kandai pongut ki beriu ke liyo thamai ya ke jingpang bat hendrewut ke laklat no hnen kesngi bat dakini ka jingdan ke balaklat kelong arspa prapun rengut. Kat ba ki beriu ke badang don yu kunyang jingpang hadu mentah Tripura ki don san hajar laispa hendrepu kandai ngut. Ha Arunachal Pradesh arspa ngut ki beriu ke liyo thamai ke jingpang hnen kesngi bat arngut ke laklat no. Bat dakini ka jingdan ke balaklat na ke jingpang ha Arunachal Pradesh kalong khat prangut. Ka India kawan bandingkong ha keperthai barok kawai ha ke jingdon bongut ki breu ki bakot na ke jingpang COVID-19.
Ka jingdan ke bakot naduk ke basdang haduk henin kesngi kalatam ya kasan pusau lak ngut. Ka jingdan ke bakot yang ke jingpang kalong prapulai poin prasau nak shispa. Ka jingdan ke bayap nak ke jingpang he India ru ke dekawai ne ke baduna tam ha ke perthai. Menta ke jingdan ke bayap nak ke jingpang COVID-19 he India kalong tang iwai poin san rio nak shispa. Kani ko kubor kawan Chapi nak All India Radio Shillong. Sa nyomut kibreu kilasha akem halor ke jing keno bagi dan bentah ke jing lat tu ke jing keli na ke bentah ke eksamen thongkam sub inspector ha ke jela Assam ke balaja ke arpo tarik unailur. Ka jingdan ke belasha akem baro hadu mentah ke long laipu arngut leitho ki kubor sarkar henin kesngi. Na kini ke belasha akem henin kesngi ya sangut lakem da ketenat CID na ki bentah baper jong ke jela bad ya arngut pat lakem da ki pulit ke distrik Nalbari. U Deputy Inspector General Kipulet ubarem upike data ubalasha keno dan keti ha kene kejingja udangja haduk mentah bat kipulet kidang thwet yu. Ya kene ke eksamen thongkam sub inspector lapan sange ha ka arpo tarik unailur katto katne minit hadian bakla sedang hadian balasyam bak kejingkeli kalalat tu lengba ke social media. Labo ban penlong biang e kene ke eksamen ha ka arpo artarik unaiweng. Kibabun kinong peniat ya kejingli aniam Durga Puja kilawat kilat kumno ban penlong ya kene kejingli aniam da kababut iki kendon baniada na kejing sapriang kejing pang COVID-19. UJL Das ubreu General Secretary ke Central Puja Committee Meghalaya ulong balapan krea ikibabun kilat banio penlong ya ke Durga Puja. Ulong bahakum kene kapor an penlong tang ya kejingli aniam bat on penlong ya kejingli lumbun kibreu bat kiwe kejing rakhe kumbajule hakis nam balalet. Ule thosho baki Nepali Puja Committee kilarai ban omle ke jing kenya ki merat. UJL Das ula kentu ki breu ban kiar na ke balet klem dan kam syaki pandal hagapor puja. U jumai bapoi lai point khandai ha Richter scale ula kenyo ha Guwahati bat ki jaka mamarjan nin kesngi. Om syamleo kubor bandan baklat ne kano ke jing jular na uni ujumai. Uni ujumai ulajah kepor kandai lala 100 minit henin kamiet bat ke epicenter kalong 10 kilometer naga sepngi jongka Guwahati haga distrik Kamrup leitho kikubor naga National Center for Seismology. La sakhi bagi breu klemi na lakiyeng hadian ka jingkenyo uni ujumai. Ka jinglong jingman na kajing slayom ka jala Assam kalanang Khambha wat ladon iwe ibreu ibalangam jelop ha kajing slayom kabalakta ya palat iwe point kendai san laknut ki breu ha ki South Ligi distrik ka jala. Katkum ki kubor na ka Assam State Disaster Management Authority ka jingyap ki breu na kajing slayom balawanja laisien ha ka jala Assam menta ka snam kalong shispa arpu arngut. Ka distrik Nagaon kadai ka basyak ta jur'e ha ka ba iwe point saulai laknut ki breu kila syakta. Kawa Brahmaputra kalakio halor udak kejingma hadhubri bad hadharamtul. Arpubai hajar kendai sepasan puan hektar ki Jakarep kila syak penjular ha ka jingslayom ha ka jela Assam. U Amir of the State jong ka Kuwait u Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah ulakla no menakesgi baar. Kum kadak jong jing sngo buram unu nong yalam ke Kuwait ka sarkar India kelarai bandan ke jingyam breu basisngi ne ke state morning menta kesgi habaro ke keri India. Ya kalama lairong kari on penher tang siteng habaro ki jingtai he India bad on omdan kano ka jingle sngoba. Ya Presiden ke United States Donald Trump lapinkan ria syaka Walter Reed National Military Medical Center ha Maryland. La banpin kan mau hang ne bau Donald Trump bat ka kurem jong ka Melania Trump kila yo ke jing pang COVID-19. U Donald Trump ulapan pau ke jing sngowo iki breu baro ke bala kershan yo bat ulong bau don ha kemet ke babiang. Da ki spangot ki breu nin kesngi kile shim bentah ke jing amare Fit India Movement ban penslur ki breu ban long ki bakot bakya bat ki babiang kemet kaphat da ka bakentop iki jing kilan met bat ke sports ha ke jing em baman la kesngi. U Presiden ke Karate Association of India Likha Tara ula kowe lamai ke jing mare ba kilometer na Chimpu Shaitanagar ha ke jela Arunachal Pradesh. Likha Tara ha ba jing kren ulong ba kene ke jing mare ka ya hapru bat ke jing rake ya kesni kha Mahatma Gandhi. Bat katto ko kubor kalkot agane step kabalawan Chapi nak All India Radio Shillong.
Ngipin kan mau ipi ginong sngap ba hakapor prabaje ngine so ba ka Delhi station na kabanta ka kubor hagaktin hindi kaban bot ka kubor hagaktin pareng hakapor prashteng. Ngipin kan mau ba hakapor kendai baje na ka station pinio ka kubor na ka tanch telam mingi hagaktin pareng. Kapor menta kala janda partat